Hijumi ki hlong aphan arnab jok kachingkup bat kakardom kare kakantin jing ai khublei jing sngongu hakaktien ki pat ublei jong kinong karbi ki basong basa hakabalang snong jaran sub district kuswai jong kasnat niam ulum sinai dan haka jingker khu ka yeng sat yeng sunon Kateka kantin jing ro jing sngongu ba jing ai khublei ki karbi man haka singi kraw jingker khu yeng mani ba thamai haka arfundre trek bunai kalalungkot yakabala kurkhu dau bishop Victor Lingdo jong jalan niam jowai Haringkat kango kadamblay yakabla senran daw soblay sedesh marak procurator kajalan yang ba Shillong usoblay Peters Emily bat kiway pat kilingdo soblay Hashwaban kerkhu ka yeng mani thamai usoblay Peters Emily unong sarai rang ba kasnat niam dan ula ai kaktin lamprang kendian sapang kabalang snong jaran bat penbo dakwa pediang sobha lengba kajingshat jongki pat ublay kasnong karbi jaran Hakango kadam blazing ku yeng mani thamai usoblay sedesh marak ula sembut kongsan ban khap ribon hadin labut sa jingdoi jingker pat ban khot yau blay ban shong ban sa haka yeng kabla pankentang yakani ka yeng blay lingba ka jingker ku da ka khoi kentang yaki saudong saukun ka kunro badi ka duwan daw bishop Victor Lingdo Bishop Victor Lingdo kumu kongsan ha kaknia ka kriam ulab salang ya ka tien blay lingba ka kubor light lut kum ki khun blay baki dayban em bat le e ka monjong blay da ka bayai ne e ka jinglong kristan ka bajanai kumu Richard was kem ba kirshani ka yeng mani ban yo jingda da ka jinglong khoi ha ka do not ka pan iru e ka jinglong ba shishai lamar ka do not brew ka long ka temple jong mun sim ba khoi ya ka te ka yeng sat yeng sunan ba thamai la tei bat pan yeng da ka jing kirsan ka bas bun jong ki nong le ba haringkat ka balang snong jaran haka jing ya lenti jong ka balang snong jaran ka bala bun snam ba yo e ka yeng blay ka ba corridor ya ka ba ki la le stam ban lum man lang nang ni nang tai kat ba yo Pat kot lakabor haringkat ka jinga tre stom jong soblay nong sharai rangba usoblay Peters Emily manha kasngi arfundre tarek ukalalingkot ka long kasngi ka pakerpang yakaba kaning snong kal ai buram yo Bishop Victor Lingdo ban wan pansingan haka jaka jong u Archbishop Dominic Jala bam kwai hadwar blay ban wan kurkhu yakani ka yengmani ka bola bo ban kurkhu Henry ki sandur ki jong blay bamla ban champang ulapanya da kumoy pat kumbalap tha utrai jisu banganam e khon swet yapi onsadan uway pat ban wan jingo yapi kalong kasien ka bading kong yakaba Bishop Victor Lingdo ban poi hakani ka snong jaran ban yo I yak jingklan man sim jong ki kum ka jingkman ka balang snong jaran kala le kerpang yo Bishop Victor Lingdo bat hakaba Bishop la yo ban slok ki khon samla bat ki khnaret Kam tamiki knaret ki berangdap pediang ya ke komunion. Hakasien ke peningkong ya ke bala sam do Bishop Victor Lingdo bat usok blay sedesh marak. Nesim haki spas nem baladet dan bangit. Mano bala wanelap ki missionary, wanelap ki Lingdo kiruniam, wanelap ki takish missionary peningkong. Menta pilabul ki bangit hublay. Namau ki suam penpenayana jar ki bangit on yo jing lai im. Jar ki bangit on sharpen rem. Pragisabi nama kita kadang jingkot hublay kalong ka bakor dotam yani. Lakot ini balong kidong ra ya kecil peniem. Ya kinong siuspa apartheid. Do play kena kena siburam, jaga kena cici baru apa kospel bala keren ini siapa kecil kot. Uyai kot yang ayah pi baru banyai ra ya banyai long ya tiar jaga kecil peniem jaga play. Ayah kena kecil kerkui kena ini mana berkamai. Kanong kena banyai lam ya kibri baru ini time jaga play. That's why kita bukan yang ya pi baru go kot ke stand ini. That's why kami tahu pada joni hani sista balong ya tiar tu play kami sim yana. Piru ulong palu kami play pada piru balong kena la ya aku baru ha jauh try. Terkadang Prophet Isaiah umno katno itenat kikijak begitu kebela kerjaan jauh try. Baik jaga jauh tenangnya. Lada kikijak kaki perang lu. Lala piala kerjaan try kita habrio. Mendai gadur kikijak kaki. Mampu kita melihat kini kerja kesniudur negia kanela. Kiyo agak cing penyen agak cing seuspa. Terkadang Paulus Ukraine syahiri menek taksi. Nama kini ketiala kuborobha. Jong nya long keway. Wat epat. Wat syak kerja pat ya pra. Wat amba ngadai kustan uta-uta. Nidai kustan jong pres. Keway ketinyet, keway kebalan, keway kebaptisma, uway pres, uway ibreh.
mengipat ide shimmen para hau tra Yesu. Ai kini dioma kini cium jopi kan terkaya ni sini joble. Tapi mau epi adin pilayo ai kini jadi mali kami kena lightly ke barat kami. Kami kom bo joble pendu kecil jopi. Nada pidam joble pila damdo. Pilayo lo kecil kuah kecil jopi. Nama kata penong kini kasdam jom kecil bo joble hap pendu jom kecil jopi. Ba Hamnya ufnam ajaran kau pelong ufnam ban tresitom. Nama keren kecil tresitom onamna AMM banyo. Maka nak ki baro ditai sini balong kibri Uzbekistan ke ba tresitom. Nama kecil tresitom urai kurku jadi. Balai sumar banunga hakik. Jis leo juga pertai. Kata bang tua malong. Banunga ke dunia pertai. Imha imtibitu blay, ukar ku blay kurku yati barok.